Matalofatul kato ekanesia il Tayau faafetai tua ono faitau fatasi il Tayau e loele se me faafose ina laina Iesu il Tayau faamanu wala temi taua e te suma e tatu te faafetai ma me inga ile tua ono na ngane dei ya te oe tanga fone ne o neighbor yaso yo ya ni Tayau ya faafetai tu kana sia ale mfenta to mafuta ma to matu para nganga no se foi o to tunia fara ainga ale mfenta to matasi ni Tayau tu faafetai ya Afio Paia na Paia Uamato ya ilo mamalu Fatumu mato ilo mana Afio tuma wilo wakanga Afio mayaga na Paia Uamato ya ilo mamalu Fatumu mato ilo mana Afio tuma wilo wanganga Ole ole mai ole
Halleluiah. Ya, kauri ke faafetai le atua le taiao. Faafetai le atua na rofa mo na ngale nei. O ia ma ko ama ko mai. Look what the Lord has done. Look what the Lord has done. Look what the Lord has done. He heals my body. He touched my mind. He saved me just in time. I'm gonna praise His name. His name is just the same. I'm gonna praise Him. Look what the Lord
give the Lord the highest praise. Hallelujah. Praise His holy name. I'm gonna give the Lord the highest praise. Hallelujah. Hallelujah. I'm gonna give the Lord the highest praise. Hallelujah. Hallelujah. I'm gonna give the Lord the highest praise. Hallelujah. Praise His holy name. Look what the Lord has done for me. Look what the Lord has set me free. I'm gonna praise, 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 praise all day, all day. I'm gonna praise, 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 praise all day, all day. I'm gonna praise, 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 praise all day, all day. I'm gonna praise, 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 praise all day, all day. I'm gonna praise, 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 praise all day, all day. I'm gonna praise, 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 praise all day, all day. I'm gonna jump, 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 jump all day, all day. I'm gonna jump, 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 jump all day, all day. I'm gonna run, 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 run all day, all day. I'm gonna run, 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 run all day, all day. Send them on down, send them on down. Lord, let your Holy Ghost come on down. Send them on down, send them on down. Lord, let your Holy Ghost come on down. Send them on down, send them on down. Lord, let your Holy Ghost come on down. Send them on down, send them on down. Lord, let your Holy Ghost come on down. I'm gonna give the Lord the highest praise. Hallelujah, hallelujah. I'm gonna give the Lord the highest praise. Hallelujah, hallelujah. I'm gonna give the Lord the highest praise. Hallelujah. Praise His holy name. I'm gonna give the Lord the highest praise. Hallelujah, hallelujah. I'm gonna give the Lord the highest praise. Hallelujah, hallelujah. I'm gonna give the Lord the highest praise. Hallelujah. Praise His holy name. Yesu silisili laba oi. Wa oyo le tuwe matautia. Oyo le tuwe faamanu, oyo le tuwe meutonu. Oyo le tuwe le liliu. Oyo nafi le so, ataya we tuwe laba oi. Iesu silisili oe, silisili o mato imaya oe, o te tau o e to atasi mato te ifo atu ai matau e paia oe, e paia oe, Iesu. Iesu silisili oe, silisili o mato imaya oe, o te tau
sili ese lava oe. E mamanu lava oe. E o fofongia foi oe ro mātua. Ele ai lava se sia tua jo tu sama oe. Ma ora more tua e. Ore tua e Paia e mamanu e o fofongia. Hallelujah.
Paia lava oe yovo au. Mamalu. Mamalu lava oe lo mātua. Leua tōtutuli lo nuku Iuluma. O le fōringa wa aia leo le mātua wawa malinga o tele Iuluma. Mātua alalanga ai matu whatasi o mātua leo ma mātua whape atu. Paia oe, silisili ese oe, matautia oe lo mātua tua. Ele ai la pasi sia tua tu sama oe. Oe foi ole tua la oe le vi inga. Puru foi la wa fi le mātua mo fi. Wa olo vi inga ele vai lua ina le isi tangata ola. Olo vi inga tu maure mai pamau. O atu lava le whapapau. Mi ia oro mātua tua le nei tai au. Foi pele vi inga. Ia faamanu ina lo swafa. Ma ia whapaleina pea oi le vi inga o lau whanau. Ia nei tai au. Ia pane pea oi lo vi inga tama. Faamanuina lau swafa Yehova i rai. Yehova sarama Yehova nase Yehova au. Tau iai le vi inga o le faamanu o le whanetanga. Amene ma amene. Tato o lala mai lalo faafetai o mai se tasi vaenga. O le tato ngaluenga le nei tai au.
Ia Leauma le nofuali o le tua lauwi inga malauwi inga. La ai le tua o lo tātou au auna iai. Fa pale ina yo ia. Fa ofwa yo ia. Wai te tau le pale ali o ngaruenga le tua. O na avatu le vi inga ia teia. Ia. Sauni e. Lafo lau taulanga ma lau surua e le nei tai au. Me uma na whaatunuina i oe, whaatunuina i au e ala le fiong Paia le tua. Upu whaingo fie lava. Lo mori mau mai ai le fionga le tua mo oe ma au le nei tai au. Le ma whain zato o se upu mafa. Upu whaingo fie na ofi lo loto. Ma ofi lo loto. Whaatununga ma le poloa inga le tua mo oe mo au. Iasa a o tai ai le nei laro langi e le tu mau. Pai mai le fionga le tua. Ia e awa ia iova i lo oa. Ma le whaapolo au mea E tutupu. O le upu fia whaamawhaina. O lo wawa. Ma lo wawa i le tua. Pe one e awa i le tasi tangata. Whapena foi ona e awa i le tua. A whai o polo ai le tua mo oe mo au. Ia ta awa atu i mea na te fōai a te oe. I lewa yaso ma lewa yaso. Ai mai se ole malosi olo e ngalue ai. Ti ngana e mai. Ia e te alu ati whaingaruenga o e te whaamoe moe loa tua. Whaamalo lo i ati oe. Fōai ati oe le malosi. Awale ati na ino te tonu olo ainga. Ia e mese tonu olo ainga. Le ngata i lea o le ngaluenga le atua le te au auna iai. Mo o au auna iai. Ina ia maua se tupe. Awa pili o le ngaluenga le atua e mese o mea o polo ai ma polo misi ai le tua mo oe moa. Mai la le fionga le tua le nei tai au. Ia e awa i le tua. Ile lau oa maua i le aso ma le aso. Ai mese o mea wha polo polo i ati oe ma. Mea umole awa e tango tu i le si tu. E te wha polo polo iai. O wale lumanai. Ai te ilo oi. Mea nai wha mai le tua avatu mo ia. Au e te pole mo le aso atai au. Awae whapena ana whamanu e te lei loa au wala le atua. O te lei loa foi au wala le atua. E ui mai ei le atua. Ma whamanu ia ia te oe. A e whamua mua le atua. Whamua mua foi o e le atua yaso Olo wola olo e ola i le nei lau langi. Whamanu ia le atua lau tauranga. Ma lau sfurua i le nei tai au. Ono Iesu. Amene ma amene. Your love is all around, all around, all around. Everywhere I look, your love is all around.
le atua le tama, le atua le alo, le atua le nganga paia. Mātou wala au ia te oile nei tai au. E whamanuia le suruai ma le taulanga lau whanau. I le nei tai au. O lātou whaia iai mea lava. E tusa malo whina ngalo. Mātou wala au ia te oile nei tai au. Whamanuia I nei tupe le atua. A wale atina ino lau ngaluenga le atua. Whamanuia I lau nuu le nei tai au. Whamanuia I ngaluenga o pisinisi. A wala ngā tupe I te tono nei e kālesia. Ia e whamanuia I le tangata. Malana na fua I le nei tai au. Ia mawarunga I sevi inga oe le atua le tama. Le atua le alo, le atua le nganga paia. Amene ma amene. Si levanga ta ule tato ninga ni kaya ta penaru tanga ta penaru tato yele manu faamanu ole atu ole taulanga nei ta penaina mai saulia mai Yellow faamanu lo matu tu. Tama. We stand here this morning, Lord. Au matu tu ali neta ya lo matu tama. Faamanu yala wo fio lo matu tu. Ole taulanga na eta pena ina mai sauni I lo lava soifu. It's all about your life, Jesus. Soifu mai en ta pena ina ni sauni lo la matu. Angatu matu tutalia ina. Mato mana umia la feel we need you. We need you to come. Take your rightful place. We la feel in the time. Mai le fiongo Paia le tua lofa. He's a loving God. Love of God is never fail. Le lofa le nao le tua na fapenao na suma ye ni time. The Bible say, for God so loved the world, He gave His one and only Son, Jesus Christ. What we need to believe in Jesus. The Bible will declare we need to believe and receive. We need to declare and we need to make it right. E lofo le tua tangata uma ai te loe a fa te le talia Iesu ave mali mfaola le fa me I le yonel na mo fa upa sfuma lua fa mai na o la to o e talia o ia ma fa tua I lona suafa mai e vatu ai le manuia la le manuia. That's eternal life o le all life fa vau a fa le te le talia ina Iesu e mana o mia le talia o Iesu ave mali mfaola. E sauninga le na tapena ina Iesu mai le lua Fe'etau sanga mon tupu 2000 year plus ai o mai le tai au le nei le a tatou te tilo ma tatou va ai ma Iesu o lo tino le nei. He is my body and He is my blood. Amen. Ma Iesu le taimina Iesu tia fa mai o lo tino mo lo toto talia. Ele fai mai Iesu fai e sau filifilinga pete talia pete le talia. Mai Iesu tatou uma e tatau ona tatou talia le tino ma le toto Iesu Keriso. Le fai mai le apostolo Paulo. Mai le na foi sauninga na tuina mai Iesu Keriso ia te ia. Na faamanu mai Iesu Keriso e tatau ona fai le sauninga lea. We need to believe and receive Jesus as a personal savior in your life and my life.
I lo tangata mo lo tangata e ta tau na e talia Iesu. Sauninga lea. Sauninga maea. Lena tau tau wai lungo le sa taulu. Jesus on the cross, down the grave, and now he will rise up. O lea wa toi tu manu malo Iesu o te tau ia te oi. E le ai seisi filifilinga. O le filifilinga e te tau na fai. E te tau na e talia Iesu, e tau na utalia Iesu. A o e alala mai le tai aole nei. O te tau ia te oi leo se whaala vela whaafosei. Na te iwa e alala mai i le tai aole nei. O le alofa, the grace, the love of God, the faithfulness, the kindness. O le alofa le nao le tua, o le whaamaoni le nao le tua. Leo mwhaiona e alala mai le tai aole nei. Ma tātou whaalongo longo le Leauma le whaamaoni o le tua. O le alofa le nao le tua. O te tau ia te oi le tai aole nei. Le i whaia fua. E le sau fua Iesu e maliu lungo le nā la au matanga. E matanga le la au na maliu ai lo tātou wali. Ai te loe. Na tu umana me Iesu. Au le alofa ia te oi. O le alofa ia te. Tātou tūlai mai le nei tai au. O le whaamaoni le nao le ekalesia. O le o Iesu le ekalesia le nei tai au. O lo na alofa le nā. Na tu wailo na mamalu le langi aia. Ai Afio mai le lalo langi. Ina ia whaia le whaolotanga. Mina sa ilia le tua mo lei seis. Na o Iesu ke risoa. Ale whai mai eile ione e tolu sumaleon. One and only son. One and only. Tasia. Lei ma seis. Faafiti tangata uma. Ai le faafiti Iesu ia te oi. Po le ale anga sala po le ale loloto na tato iai. O te tau ia te oi le tai alu nei. E lei faafiti Iesu. Na saua Iesu e o lunga le nala au matanga. E matanga le sa tauro. Ala ali mele wo iai. Wa tato oli mo tato fia fia. I le tai alu nei. Ono le taulanga na saunie lo tato wali o Iesu Keriso. Yolo mato wo tua le nei tai au. Vi ielo wanga le lei vi ielo whamaoni. Faafetai lo faamanatu mai pea lo mātou tama. E ta tau na mātou talia la wa fio. E ve mali ma whaola. Yo mātou wola lo mātou tama. La mātou talia nei tai au. Fo i lo lava vi inga lo mātou wa tua. I lo swafo mātou wole malawa tuai. Nā talia ia. Unga nai faafetai e tulia i le tua nei tai au. Hallelujah Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Amen. Pena whalongo la upu le tai au. E lau whaungo lo mātou tuma. Sia tō lima lo tua le tai au. Ta pena lo lo. Halleluia lo. Ta pena whalongo la upu le tua le tai au. Halleluia. Sia tō yo lima le tai au. Ta pena mai leo la whapena a wala mai e le kalo le tua. Sia tō yo lima le tai au. Nau e lo lotu. E ia se isi me tātou te mauai. Nau le upo le tua. I so wēno pa. Upo le tua le tai au le. Halleluia lo. Tātou te fia fia i mo tātou o lori ai. Wawa maua lo tātou awa noa. O iai whai tutoa tātou te urotu. Halleluia lo. Sia tō yo lima le tai au. Emmanuel.
mātou ola e whamamau. Whakatai sa māne nei tai au. O no lava viinga Iesu. Amen and amen. Fe'etau Ropati le tuane nei tai au. Ngā Paia mātou sauni e whanongolongo I lau upu. Tau tino lava I le aise iso na ato toa ia ufionga. Le loto mau lalo e tula I ele e tua ma le nganga faafetai. Whalolo mau walunga e te au mai mātou te naunga ina I lau upu. Whaamboi mo tasi lava I ato e nganga Paia Afio mai. Whaau o mātou le nei tai au. Ngā whaia o lau me whai ngā ruenga. Se I ala lo fina ngalo. A wana we kane si. Tala la mātou whalongo. Tala la mātou wa aifare nganga. Se I o mātou I lo atu manangona ina. A o le aso fina ngalo mo I mātou I le nei asa. A visitasi o saumine venga le atua e whana velave ila na whalongo. Sua faamanu malo Iesu Kiriso mātou tututalo. Whaasauloto I a te I le nei tai au. O I viseo samamai o le tino. Sua faamanu malo Iesu Kiriso. Mātou te whaamalo loa I a te I. Ia vi I ala ua fio le nei tai au. Halleluiah, halleluiah, halleluiah. Spirit of the living God, fall afresh on me. Allez, c'est à tout. Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on me.
lava na mātou whamomonga siri le rei tai au. Apa mai apa atu. Le tua se whakowino mātou tangata. Yo mātou whanongolongo I la upo e whau yo mātou tangata le rei tai au. E whamanuia I mātou e ala I la upo. E whau le vi inga I la Afio e whawawau. Anaranga le whanau le tua. Amen. I fia vele vanoa e toi whaatalo whatu Paia maulunga tātu e kālesia. Suga sui te tai me te fōi sa whainga I Fe'etau. Maura tu whaletua me se fōi sunga Iusu atoi ina. Whaletua, whionga te akono ma le lolo tātu e kālesia. Tātu te no watasi mo tātu matua whalenganga no tutuangia. Nisi fōi o whalawe whaleainga. Faafetai le tua o lo manuia tātu e kālesia le te au. Te awe le sa o tōlanga pati tele vi iei le tua. Whaatalo watu fwoi pia wape iei se uso e se tina I se tō whine e iei fwoi nisi e fwofo mai le tātu tapo inga le nei tai au. Ia e ui ai fwoi tātu tapo I whaatasi ai le fwoi oisi le whanga le tua. Amene, masmat pati mo tātu uso amano. Ole vai aso le nei I tātou kālena whaanga ruenga le kālesia o lo tātou wholau ai I le vai aso le wha Evangelism. Amene. O lo tātou iai I le vai aso le wha atala le leina. O le wha Evangelism o le wha atala le leina lea. Amene. O lo tātou iai le vai aso e va peona momoli ai le feau. O le an feau o le tua e alofa. O le an feau o Iesu na maliu. O le an feau na tanumia ma toi soi fua manu malo mai. O le feau o le fa evangelia o le lei vaiaso. O le feau o le fa tala le lei. E hao o na o I tuli manu uma e fia o le lei lalolangi. E le ngata fo ia I latou, e lei matua maua se avanoa, latou te experiencing na ileanga le lei o le tua. But it's also a revival message for all of us, the born again Christian. So this week, we're focusing in evangelism. Amen. Evangelism means spreading the gospel, the good news. And what is the good news? Jesus Christ, the one who died for us, rose again. When I have a name of Fautua Il Tama, Moema. Amen. After Yatul Dato of Evangelia enough, Masabat Pati Moldato of Evangelia, LATOU MAI LE AFI, Kalesia Toa, Onisi na Lavatu. Onisi le lavatu sa tatalo tu lava oilo wa feafe. Onisi sa anga I mai le tatu versa but talo tu ai si tiatu la tonga lue. Amen. Pe yai le yo tatu matu falanga pele ai e alu al tatu kalenga e alu al tatu galuenga. Amen. So I want to say acknowledge the committee there overseer mal tatu vaenga fa evangelia. Amen. Ele ia se me poloka I fufuanga tātou. Tu salava pe malanga o tātou matua whalenganga I tutuangia o ka inga mare tutuangia I le ngaruenga le tua. E ana tātou polkarame. Amene. O le alava le meu whatulanga me vole le kālesia e mombia no tātou ngalurue vatas. Le awo iai te tai al tātou ngaruenga. Amene. Pawanan mea tātou ole stand behind them, submit, work together. Amen. For when we come together, and we find that fire me silisili. And we ai le tua. Amen. And we fulfill that calling in the tono le kalesia. Amen. O nga ruenga fa evangelia, o nga ruenga le lofa.
O le ngaruenga fa evangelia. O le tatou o e whaola tangata. Amele. E whawai ilunga o le alofa. Evangelism founded on God. Evangelism word founded on love. The love of God. Tele la tangata la to tele experiencing le alofa ngā le tua. Le o experience oi ma. Le uta oi tātou o whanau o le tua. Po tangata whaau leina. E le te taurana ngata I. Amele. Tangata apa tu tua aisia. E iei le whamoe moe. Why do we have to go and evangelize people? Amen. We need to tell them. E iei le whamoe moe. O le lalolangi le nei. E le o le mutaanga le whamoe moe le Kirisiano. Pōsos tangata ola. Ale ale me ngata I tātou taufutulinga. O le langi ma le ola e whawawa. Amen. That's why it's important for us to evangelize people. So they would have hope. They would have an understanding and knowledge that this life, it's not the ending for all of us. Heaven is waiting. And there is also another place is also waiting, which is hell. So if we don't do our job to go out, spread the good news, evangelize people, imagine where are those people going to end up with? They're going to end up in hell. Amen. But God given us an assignment to do. We have a purpose to live. We have a mission to fulfill. We have a vision. And it is our calling to make sure that we fulfill that mission. Amen. Ka kiu mai whakako e awa mure. Ve lani mea. Ma de awa mure. Sau se ki e awa mure. Amen. Whamoe la tātou. We need to help. We need to help. We need to help. We need to help. Help what? Help saving people, saving souls. Snatch people from fire. Out of fire. Amen. Avena told whamoe moiola. That whamoe moiola. Keriso Iesu. Amen. Tātou woi le Tusi le tai au Iuta tau bumo mo whai palusu malelua. Yo toa lofa tu nisi o he ua whale tonu. Toi Faitau mai male, fai upo e lusu tonu wa mole. Yo toa lofa tu nisi o he ua whale tonu. A oisi ia o tau whaola ia ila tau mal matau. Ia se ia te ila tau mai le afi. Ma yo tau ino le ofu a pisia le tino. Amen. Fai mai a tātou walo lopa I tangata ua whaale tonu. Rescue others by snatching them. Amen. From the flames of judgment. Sei se mai la tō mai le. Whama sinonga. Sei se mai la tō mai le. I le afi. Amen. Tātou kanuenga le na wha evangelia. That is the utmost job of us. That is our job, our work. Help to snatch out people from fire. From the lake of fire. Save them, prepare them for heaven. Amen. So swangi ala to. Put up your hand if you want to end up in heaven. Put up your hand if you want to end up in hell. Amen. E iaile, e tau te ola lava. E lea mo lava ne ngalo e tātou. E lea na o leola e whawavau le vatatali mai. Amen. La vatatali mai lea. Le afi e whawavau. Mele na tāua i tātou ka renga e ka le sia. Tātou oi whatala le lei. Wha evangelia tangata. E le ngata voi lea. Wha marosi a tātou i tātou. E tātou te ngaluru e foi. A iei te mi tātou te vai vai ai.
though we are Christian, though we go hard for God, but there are times, amen, and it's important for us as Christians that we help one another. Koe repeal. So soangi ai. Inga ia awange kako whawaiwai. Whai mai le tātou tusi le rei tai au. E iai le tātou ngaruenga. O nā le tātou ngaruenga e whai. Sei e se mai tangata mai le afi. Amen. Aisea. E le whaia. Se ori mo e mau. E le whaia se ori ina ia e aluai. Amen. House was prepared purposely for Satan. Amen. Not for us. Ai atato fatamala. Ai atato le matala. O ngo o le tato whainga malanga yo. Ai leo le mea le nai whinanga loi le atua. Amen. Whai mai, i o tato, let us show mercy tangata wa whale tonu. Amen. Sei e se mai tangata mai le whaia, mai le afi. Inga ia, avea i le ola e whawawau. Si, Iesu ke riso, i lona soi fua atoa. No foi na atoa mai lona ola. Amen. O fua atoa mai lava, sa sao mai le fatua le atua moema. Through his son Jesus Christ. Amen. Leanga maliu moema. Iona tolu fe busfurono. Awa whapea lava hona alofa mai o le atua laulangi. O ia au mai ailo nā tali e to tasi na ia le whano se tasi whaatua ia te ia. Ia maua ia le ola e whawawau. Se vai le lofo le atua. E le ia winga fua mai longa alo pele to tasi. Jesus didn't die for nothing. For God so loved. O le lofo le atua. Amen. Whawhenga ko longa winga uma mai. Whaimaya o lona alo pele e Jotasi, his one and only begotten son. Au mai e le tua. Aisea, o le lofanga o le tua. Inga ia awara. Nge kako wo i le malai e whawawau. Ai o tato wo i le ola e whawawau. Whoever shall believe in him. Amen. Shall not be perished but have everlasting life. Halleluiah. Si, ang may umalawa Iesu longola. Inga ia vapea. Ongo tatou. Talia inga. Le avanoa ta tala mai e le atua. Inga ia kako sawa tuai. I le ola e whavavau. Ioane suruiva vai panusu malavalu. Molmoliane. Wasila fia Iesu o uma ona tau nuo me uma. Wa ia Fe'etau iane ina ia tau nuo le tusi. O te fia inu. Si. O lava Iesu i le sātauro. Tali o ngā tinga. Tali o na pōpuanga. Aisea. O le alofa le whaatino. Mo ai. For you and I. Mae me uma. Waanga i sātauro. Amene. Whamai le upurungai. Lusu manavalu. Ua iloi Iesu wa mae me uma. Amene. Le anuenga fa evangelia Iesu, le anuenga fa tarai, le anuenga fa faivavenga. Me eise me tutoi, toi Paula mele tutoi lea, anu roi satauro. Anuea. Fa taunu, le atoanga le anuenga kasawai. Amene, heu ponosu maleiva. Sa iai fo il fangu ua tumu i le vineka. Ua lato foi le o momi le vineka. Ua tuu lunga le isopo, ma tuu atuai lo na fofonga. Si, fia ingo Iesu kapa mai se vai. Walu Iesu sa taro. Mo fia ingo, wa fia tau mafala tato wali vaola. And then he asked for water. Anan menga vakua tagata ia te ia. Instead of giving him water, but they gave him vinegar. And you and I know. E le asta nga tola ia, in whainga ingu mo lea.
Le vinga ka onga. It's hard to swallow. It's hard to take in. Amen. But they gave it to Jesus and Jesus accepted. Why? Because of you and I. Amen. O tato mea onga umaroranga. O kako kinga umaroranga. He took it with him. Nga avel kako ori sataro. Tutu yai. I say, because of you and I. Iga ya tato yai vatasi malea tua. Ile lero rangi fau. Awane isi so tato e alu fea. Ise oli. Fe'au fa evangelia. O le fe'au o le tāpena ina o tangata. Tato te inu i tinga. Kako ke opo awha inga tāranga ruenga fa evangelia. E ta tau ana tato wola Faitau langa. Aisea ia mamoli fe'au. Ia tāuru fe'au. La unga Iesu Keriso. Sefe mai tangata. Inga ia ta pena mo le ola e whawawau. Ae le o le afi e whawawau. Amene. Awe sa tauranga pati vi ia le tua. O atula ia le whai upa tolu si folu. Ua talia le vinika Iesu, ona whetalaia ne le oia, ua tau nuu, ua whaangau ngaulo nao, ona tu ina atua I leo lona nganga. Ne ise si mea tutoi. Kia nga ruenga wha evangelia le whai ngofie. E ka le sia. Evangelizing people is not an easy task. Amen. It is hard. Hawaya Iesu nga wa umara. Ufanga nga wa tola manava vemaya. Wa uma. It is finished. Wa uma kapenga. Nga maliwa Iesu amele wa uma. La menga tupu manu maria pupungi sairua. Mission accomplished. Wa tapenga whaolo tanga. Wa avanoa le langi. Wa avangolo tato wala yola e whawawau. Amen. Aisha. O le ngaruenga wha evangelia. Who did it? Jesus Christ. For who? For you and I. For the whole worldwide. Amen. Amen. So for my Iesu sau. Pero ai mana ngau so. Au kakolo uma. Le fe'au nga ave Iesu la ngau so. The mandate that Jesus gave to his disciple. The Great Commission. Amen. Mataya lusul valu. Faiu pasu valu ro folu. Ona maliwa ne ai leo Iesu, ua whetala yatu ya te ilatou, ua tu ina mai ya te au le pule umalava I le langi malalangi. O le nei, I o tau atu e whainu umalava masoo, ma papatiso atu ya te ilatou suafal tamaa, male atalii, male anganga Paia, I o tau wa atu ya te ilatou I a tausi I mea uma, wa ofa ya tua ya te o tau, whaauta foi, o te ya te o tau ya so umalava, e o lava le ngata anga laulangi. Evangelism work is an ongoing work. Ele ngata ingo umbaliu Iesu. Sau Iesu ta pena ole la afio Iesu I le langi. Alan menga vai Iesu. Kawaku la so. I've done my part. I play my part. It is now yours. Therefore go to all nations. See, pasi mai Iesu le patani la so. Faku Iesu. Mo umara ngaruenga. Mo kapenga valatanga. It is now your turn to go and evangelize the all four corners of the world. Amen. And he even promised them that he was going to be with them. Amen. Yesu ke ya te Otahuhu malava. Asoma. So ngaranga vai vangelia. Ka kio e fai. A ka ko ke loa. Ka ko ke leonga tatou. Amen. Peko kolu, peko fa, peko akasi, peko lima, peko sefulu tangata yo. O mana mautingoa. Fama Iesu la ngau so. I will be with you till the end of time. Amen. Sora, e makua I yola nga nuenga fa evangelia. Aisea, umanga ave Iesu la ngau so le mandate, which I believe it is also a mandate for any Christian. Amen.
once we become a Christian, o le mandate vo le wa mai mo tatou. Ia, ka ko o fai ngo malava ma, so tau I tangata le atua, e le lei le atua, tau I tangata va tangata pena Iesu Keriso, wa vanoa I mea uma, o beneficio le langi ma le langi, they are all available through Jesus, the one who died and rose again. Pawara ko me fai, ia talia. Ia talia. O mandela renga mai tato, o commission nga. Amen. See, the Great Commission is our mission. It's our worship center worldwide mission. Based on the Great Commission. Amen. Yeah. See, kua I nunga ka commission va mon bole lava. Let's all say ka commission. Ia. Ku mai lunga lau televou. Au televou. Ku mai lunga lau televou. Fa paua mele mea. Fa paua mele mea. Asora mako loku mako oi pokala mea ua tamai. Mako fa longo ai Fe'etau Iesu ave mai. O le tamai ola. Ganga renga fa Evangelism ola. Amen. Fa paua mai. Fa kava kasi mission I ya le hotele. Every time you saw the local, saw a keola. Baba voi ki nganga kau fa paulua ma falo leo, alea ko ma faiaku. E avakula nganga lola. Amen. Fa mergala kuspaia, o le manongi le ola, e o twai le ola le stangata. A e faitau mai dai pe, e faitau vai e pe vo le stangata. Amen. A faitau la Marcus pai e yaso uma. So le ola. Faitau le tua melo so vai e ola. E le se ke me vai kaula ma va pe me la ma. Le ai. O le attitude ka ko mai ka ko kapua ile tua. Ka ko mai ka ko ke feola. Amen. Ka commission la based on the Great Commission. Famaya to go and bring people to Jesus Christ. Amen. Amai ina ia se tonu la inga le atua. Amen. Christ on membership in his family. Ona la winga le talanoiga. Talanoi le fa Evangelism. Ka ko ke mai tangata. Fa tala le lei tangata. Ina ia se tono la inga o le atua. Ele ma whainga mai tangata I se tono la inga o le atua. Pe ale wha rongo le upu. Ele ma whaina wha rongo le upu. Pe a tatou le tutuirunga. Ma tatou o e tau iai le upu. Amen. Whamai leia lea. And develop them into Christ-like maturity through the word and the works of the Holy Spirit. Amen. Lai tala noa lea. Wha so ina. Ta tue whatana le lei tangata. Ta uia le upu. A mai tutono la inga o le tua. Amele. O ngā tātou whaaso o ina lea o tangata. Discipleship. Amele. A mai whaarongolongo I tātou porkalame whaaso. Amele. And develop them in Christ-like maturity. And to equip them. Amele. Belonga tolu ea, equip them. Wow, train. See, we evangelize people, bring them to the family of God. Disciple them. Train them. Wow, menga nga ko sa group. Amen. Menga nga ko anga ko sa group. Wow, no pole tua.
Amen. And then for their mission in church and life mission in the world. Fa evangelia tangata. O mai faso. Train lato. Ngovo lato wa. As I've said before, evangelism is an ongoing work. Amen. Kakio tau tangata, o mai ngā tangata o tau is tangata, o mai ngā tangata o tau is tangata. Se yo o lava inga afio mai Iesu falta ile sitianga. Amen. Ele uma tato ngaruenga fa evangelia. Amen. O mori ga fu ai. El te me uma mori ga fu. Amen. Fa nga fa ma ka ku lang ko kile I. Ko fe kuli a fele ki pe yo. Yo, 4x1. Ki kamo ela serau mika ngal ko fa go. Nga uma la serau mika uma vol 4x1. 4x2 ki kamo ela lu serau mika. A uma voi ngar ko fa ki ngo a uma voi la uma 4x4 e ki kamo ela fa serau mika. Amen. A uma voi la fa serau mika sui lesi uma fa serau mika sei uma le to va uma voi ngar wenga va evangelia ele uma sei yo longa lava e o mai si tianga pe va au mai le tu ya toi ma ela mo mo lo ti fa kai lola o uma ta uma ngar wenga va evangelia. It is an ongoing job. Amen. Famala ile a uma ngatapenga tangatayo o le alfa moi a e lo ngile tua we fa longo fa tanga we talia o le ngalu nga tatu e fa yo le a vivi ile tua. Amen. Ale me fa nga tupu me ia pe ale ai se ngalu nga fa evangelia melia ko me swat pati mo la va nga ie ka ko Lavea tatu fa evangelia. So church evangelism is very important. Amen. Why? Because if there's no evangelism, there is no discipleship. If there's no discipleship, there is no training. Amen. Hallelujah. And no training for you. I say mission. And if there's no mission, what are they going to here? Amen. So tato ngaruenga lava missionary etau atele. Amen. Na mele nga tato wenga ngawinga ia faola tangata. So swangi tangata ele lo Iesu Kristo. Avese mai tangata mai le lato wala la o le Afio fafanonga. Amen. See, what happens if we don't go and evangelize people? Ola voenga lu satan. Amen. Ola ka go ngafi fight fa evangelia. Ola voenga ngalu emsakan. Amen. Mele tau achale, you know, evangelism team, when we go out, when we do open airs, work together. Amen. Work together. Right from the beginning of open airs, yo on fa manga. Masela war keme tura ela ongale tu ele upu. Why lava tula ele upu? Mo mia lava ta tu umma. We come together for fair like you punoa ila lo ulu. You don't have to close your eyes and get what ulo ulu remember lo. Par connect lo nganga ile tu tatalo. Tatalo mo le Faitau. Awe kula foi Faitau ke mo le tatala Faitau. Ai le tu Faitau fai ai mai se vai nga fai puanga. O ai se vai nga iwa lo ke foki no. It doesn't work like that. Mongi ka kwa lo fa kanga. Inga yo or fa utangata to right on for ngore upopo fera ke yai awonge ko isibe bana bana ve ke pungo va oi tama ia ngale leila o na mo le upi lo fa u se ya umaraunga let nothing amele it is step in ngare fa evangelia I say ora fa ka ngare fa evangelia and at the same time ora fa ngare sakangira ko ya. Amen. Kinga ukalinga lisi kenga lisi vinga wa maloa wa pisa le kile va lisi kula. Amen. Ale power tatu talo. Amen. E ifi saka.
E le venga visa ka ki ba pe la fe la ngala fit puanga. No. Amen. Amen. Ona fale amen le o tatou. Amen. Na venga sa ka ki le fai. Amen. Ko ni to fa lu ko ni to fa pe fa. Ua whaatau asoina mana to i lātou o ele whaatuatua ele atua laulang nei. Ina nei populatu ia te i lātou le malamalama o le tala le lei. I le mamalu o keriso o ia fo'i o le whaatusa o le atua. Si. E reo malolo sakang. Ke mga ia koe whaanongo le leia. Ale la koe wha aki mai lan whai kaunga. Mele wa mole apas. Ua whaatau asoina mana to i lātou o ele whaatuatua ele atua o le laulang nei. Ina nei populatu ia te i lātou le malamalama o le tala le lei. I le mamalu o keriso o ia fo'i o le whaatusa o le atua. So much as we work hard to evangelize people, the same time Satan also working hard to blind the people. Amen. Ora mo kwa ko fully fa ko marosi, fa ko luega fa evangelia. Ora ve mai tala kuspoia. Ora ve ka luega sakai ora ka luega lai fa ia. Fa ta waso mata tagata, fa ta waso tanigo tagata. Awone va ai, awone fa longo le upu or fa tanga. Amen. Le kaya malolo le lilo sakang. Sakang is everywhere. Makwai is alive. The only difference is eola sakang ei me ua faya inga is defeated. Defeated very badly. Amen. Lai engalua sakang. Bele lenga como viaga ko fa evangelia tangata wa ka ko leo ta ultana lei tangata fa evangelia ina tangata o le mela la kupi tangata la fa rongo tala leanga la ya la fa puisa satan. Amere ka ke ko ta ultana lei sa sa ka ki ta ultana leanga ka ke ko ka ultana mangmaro sa sa ka ni ya ka ultana fainga. Amere ka ko ka ultana ka ma ai sa sa ka ni fa puisa kalola. That's why church evangelism is important. Because if we don't do our job, imagine how many people. Amen. Ka vilinga sa la langi. E ova kase kalesia farainga, ma kalesia le faolainga. Ka ke Paia tatou tel torunga va ke usiango. And there are other people that worshiping Buddhism. Amen. There are other people that worshiping Hinduism. Tantonunga ile talitonu ile tua. Sauza kagi va polisama tatangata. They're worshiping Islam, Muslim. Tantonunga te ile tua. Kagola, eka ko ekalesia. Though we have different denominations like the other ekalesia tu lowo la to suafa, el katoliko, ya ile taiti beva penga. But o kako aim le ai o ta to ekalesia carry siano. Ai mara sakang yisi la kapoiga se e pe o Buddhism, Hinduism, Islamic, Muslimic. Ale ola ka ko fatala leita tanga ole a pogi sala ko maka matali tonu pea e tali tonunga fa pura karkaunga fa muslimi islami hindu amene kapoiga fa sik kama wele le ke ko o wori ingale ke Fe'etau ele ka kele ile Otahuhu. Eu mai me foi ngale pia venga fa fiere fai dungo. The name of their karkonga is sick. Yesa wa is sick nga ko nga karkong.
I never fail ngai lo tanga mali Leauma I le tua. If we don't do our job as Christians to go out and evangelize them. Amen. Taro fa ka fa popo wa malo malos. Ba ngai popo fa yai oh. Sau sa tani fa poki sa ala I tapo inga se. Sau sa tangi fa poki sa ala ya onga se. Kala kalesia usu kalesia makwas se ala to onga. And you may ask me, Bali, what do you mean by that? I'll give you 1 hour and I don't have. I'm not going to mention the name of the kalesia. Ayela kalesia la to onga fe mai. Aeoki. E sui tūranga tangata le ola ia toe. E ari. E ari. Se koe whai mai kasi ia. Amene. Aoki, aoki popole aisia. There is a living member of your family. Then get e sui tūranga ia toe. Pia le mela le whai markus paia. Amene. Elo mega le fe merkus paia. Amen. Ora filinga ile ola I favavau. It's determined while you are alive. Once you died, ummalo vango. Ayokiala ekele taria Iesu. Ayokiala ele faya so filinga sa. Ayokiala makwai over pio paro oranga. Amen. Ele mafainga ko su kulanga pari ilo usola wan. I can't. How can I know that? There is a story in the Bible about Lazarus and the rich man. Amen. The rich man had everything in life. He enjoyed life as a rich person. Lazarus, poor Lazarus, he only had nothing. MAI le tangata le e tongi mai lalo. Pele treating on Asaro, treating on the type vows to low. And then the story went on when they both died. Amen. Famangalu la ia le Asaro wa afisi di moai. A peramo. Ai alu ka le walifia. Le mawa. Wa alu la. Le afi. Amen. Si vai le kala. Famai ngatangi mai la ia tangata mawolea. Famai ya. Famole mole lava. Peramo. Se kuli mai ya. La salonga le famole mole. Kuli mai la salo. Ora kamua. E fa pai mai ronga lima singa vai se pai ro kolo vai va. Amen. And what did Abraham say? Waka ko vai bang. Amen. Wala mafainga mai ngai. Wala mafainga wa ku ngai nga. Awoi ka vefe. Abraham se tulia kwala se siralo lai po ya Iesu uso lai lalo. He even asked Abraham to send someone down on earth to tell his brothers, amen, to make sure that none of them is so better. Wala nga sa way ngaya bayar ka na Abraham. Besa men fight. La ye lo se pimba. Pati mala uso lai. Ale farongo voyai. Yeah, too bad. Amen. O fela yo so mai substitute ka kola ka kala woki. Aha. Aga kole ola tau tanga mawa tanga ta faso tanga ta matrain tanga ta tau yele me moni tau ye ya on sao. Amen. Ola me la tupu e fa pongi sai satani mata. E fa pongi sai satani la to valongo. Ala ya tani to nunga se a o onga se. Amen. Ah, onga se. Aveva pogisasa kangi makonga. Fa pogisasa kangi mo meo.
Sa sa ki pepelo mo fetu. Amen. Kela usi ngaka ki nganga va. E ngaka va ora inga. Araya ka kongo e nga curses. Amen. Yes, there are curses. Activate nga matupu benga if you believe in curses. But if you continue to believe in the good news, woma pray ke Iesu benga. Amen. Woma. Ai le ke kongu tala nga. E sau wasa kangi fa puki sa la bata to mata. Fa ko ilalo ata to fa puki sa ta to valongo. Amen. Me umalalangi. U fa yaina, o to ilalo. Amen. O to ilalo. Benga ka unga ko tau, benga ka ko fa bengi tangata wa tangata. O le paie o fa yainga, o le motiva o fa yainga, o mai o fa yainga. Maliwa Iesu Kristo. Le to sai fu Iesu Kristo. Umangumalo, wa mai ta to nga mangumalo. As Christians believe and trust in God, we will continue to live a victorious life. Amen. If we believe in the good news. Therefore, I want to say, kangasa kangi fa kawasoina kako. I may say tangatala. That's why we need to go and evangelize them. Why? I want to continue to go fa longo ikara se e winga ifetu mmepa penga. They need to know the news. The good news. La good news. Uto ilalo me uma. Amen. Boko ilalo. Halleluiah. Nela ka fa uma ka kulang. Awe ke moi mai. Ola ka ko me fai. Amen. Wa ka ko nga fai. Ole petro lo langa fai evangelia. O mo va toto Iesu Kristo. Amen. O ma. Le aise mele tapenga inga Iesu mo tato. Halleluiah. Mateo fa lusu tolu lusu lima. O fatamilo Iesu I kalile ya uma. Wa ya wa o yo lato sunako. Wa ya tala ya tu fo le tala le yo le malo. Ma fa malo lo ye o mamai uma, mamai te nga uma le nuu. O atu wai le longo I suria uma. O na lato au mai ile ya te ia o e o mamai ato uma. O e ua iai mai ese, mai ua popua ngā tia, mai ua ulutino ina te moni, mai ua mai maliu, ato mai ua mamai le supa, o na whaamalolo ina leo I latou e ia. O na mulimuli atu le ia te ia o le moto tangata e to tele, mai Kalilaia, mai te Kapoli, mai Yerusalema, mai Iutaia, mo na talato Yoritana. Si le petero o mga whakarua ina, mawhataoto Iesu Kristo mata, o ngā ruenga wha evangelia, o ngā ruenga o le a wha talalelei. Talia Iesu a o le upu, wha maro lo tangata. Amene, wha sauloto tangata. Amen. Evangelism, it's all about teaching people to receive Jesus Christ as their personal Savior. It's about deliverance. It's about healing. Amen. It's about proclaiming and preaching the word of God. Kako nga ruenga ngai fai. Mai de, ina tala le fa mawina le luka fam tau pe fast food. O I latou umasa iai tangata mamai mai ese, o latou au maia I latou ia te ia le ngoto le la, o papa I tasi atu o na ao ia te I latou, ma wha malolo ia te I latou. People with different sickness. Sos kwa inga siama, sos kwa inga mai. Amen. Pamayo latou uma nga iai mai ese. It's talking about many type of sickness. Amen. Fama inga ngau mai faamanu lo Iesu. Kako nga luenga, kako kio faevangelia tangata. Amen. Tau I tangata. O Iesu le kako kikapuai. O Iesu faamanu lo. Amen. Amen.
Le ai se mai atasi le yo o yai va malolonga Iesu. Pa mai ona fa lava. Tato te malolo ai. Kako ke ola vai fo mai. Onga e te taunga ko e vai. Ai ka ke vai fo mai. Mana tani tonunga ua tato malolo. Amene. Wala nga yele skanga ki ngang va longa kulau. Ana ve mai o le ai le akar ko va malolonga. Le akar ko va fa malolonga. Ua vai fo mai. O le ai believe in a miracle. La wasa. Amene. Ana vai fo mai. A ke alu mo tel tonunga. We are healed people already being healed by the blood of Jesus Christ. But because therefore we need to go and seek medical doctors to prescribe us some tablets to help us calm down our sugar. Amen. Faamanu loina. Matayo valu vai upa sulmarono. Ai a whaiele whaalongo mai o ia, lua teo ma se tasi po se toa lua, ina ia whaamaoni ai upu uma i e maua i le maua le toa lua, po le toa tolu. Matayo valu sulmarono. O ile afiafi, ona lato au mai ile ia te io tangata e to tele wonu tino ino e te moni, ona ia tulia ile o anganga ile upu lava, ua whaamalolo ina fo e ia o ilato uma na mamai. Ele mawhai ngai loa tangata ele loa Iesu Keriso. Ele talia whao tanga ele malama ile o langa whao leina. Iesu lea, whaasa o loto tangata, pe atatu leo, whaletatu ngaruenga. Amene, tau I tangata. O Iesu, le tato te teltonu iai, ngai a whaasao loto ina le tangata lea. Amene. O Iesu alofa. Iesu whamalolo. Matai o sufa, vai pa sufa. Wa mari watu Iesu, wana sila fia le moto tangata e to tele, ona muti vale ai leo lo na alofa ia te ila tou, ua whaamalolo fo ia o LATOU MAI. Si, Iesu whamalolo. Amene. Ele me fainga. I loa le tangata le whapongisa. El ti apolo ranga whalongo. Whapongisa el ti apolo na teletonunga. Ele me venga la kolo Iesu if we don't tell them. How? By evangelizing them. Amene. Halleluiah. Nala to me fai. I le luka su fafa e polusu mal tolu. Alu e Faitau fale. Se fai sa unga luenga nei taia. Amene. Tau en mele lo mai kawinga o mawol tus Paia. Au tele fia si ira vai le suko le Fe'etau Lafulafu Pa fai tala le vi ngai le vi ele tua. O ke ngofo foi lu I en maksa ku. Fa ku maksa ku. Ilo. Fa Gulliano loko I ala ma kilo kemi. O le luka fia fa sau. La faringa fia sau. Mateo fia sau. Pe o memorize to Paia. Amene. O lu I folan ba ko sa group. Ya, ai la. Ai la ya. Fa pea o ko pelo la gala. Ka ko sa group la le manure. Sunga sulu ape marvai. Amene. La mele fe mai ai fa ta te fa fa por su ma tor ku fa no se si kemi ngai ta mai lo. Fe'etau te fafa por su marcol kuirunga. Eu ko va mu ambassador a pesau maritia. Amene, que eu va bebe pelo a wo luia la ko. Amene. Ele mfeka como mama ku spoia ma que fa ku ba ka ko le linga. We can become many Leaumas if we do the same thing, memorize. Ba va langa ko ngia kwasa lo sulu. Mo morkai kai makala. Amene. Sau maritia, ora. E ia la isi vesi, me sini ko kongu la kala. Ko la isi vesi sei. Amele.
So soangi kele kalwenga fa evangelia lo memorize o fionga Paia le atua. O aga ko kala yo fa evangelia kakapaka ko aku. Ngat Paulo mau ku supaya ka ko lo November sumar vadu. Amen. Halleluiah. Lala ka ko kalwenga fai. Ile lukalena su falu su tolu. Note it down, go home, read it. Fakur kala Iesu sai ele takatolanga wonga. Ngova tulia nga wonga. O e fai tangata yo mai. O mai lo mo ka pengar ka suanga molato. O wonga fai tangata. A ke ko yo mai ve mai Iesu. Fakur Iesu wa wonga ko mai Iesu wonga. Wonga fai tangata. Famare Iesu ora sara ko kala. Ai ve mai oh. Maar die serie van qua omang vai buip. Ele vai gasar. Qua omang vai buip. Que eu vou saber lá qua se simulou couro. Era isso, é isso vai. Oh, mas isso vai. Oh, nem como fosse cango lá co. Excuses after excuses. Magara Iesu. Ia lelei. Inga oia ia lama mangala. Amen. Faitau mai arfa e punga su tolu fa mole Lavea Leauma. Luka sumal fa upo lu sumal tolu. Ua whai atu le li ile au auna, ina lua tuia ia la tele ma mga ala, ma ia pulu nau nau atu, la tau teo mai, ina ia tumu lo nei fale. Amen. Marikala ia inga o ia la ma mga ala. Amen. Go out into highway and hedges. Tell the people, compel people to come. Mayoya na magala. Pulo na daw. Upo compel. Ole upo welele kele va pera ko bay. Sumaya lang sunga lewa. Fani me ay. Uka pengan me ay. Amen. Le ay. Eu ai se fez Sofia ai pa va pero ma que ai uma. E que bagulho lá kwa. Sumaya lang sunga. Sumaya. O uma penga me ai. Eu sumaya fa mole. Caramba, kali sua. Amele. Eu só fia sa urga que aqui ai já. Lá ilo mai. Ola que pulu ngava ku ye sa. Ai que lo ra ku va au volele kau lu ala. Ala que ai que manga que ai o me ai. Amen. Compel is like you do your best to convince the person. Amen. It's either to listen to you or to come with you. Amen. Mana malama le ila woli ia mai ilo fainga wo kama makenge ya sola. Ko ye pulunga nga wa ya saul kenge ru kior kifanga. Ki nga mai kenge la se. Amen. Pamargala Iesu ola ile yala ma mangala go out to highway and hedges. Compel people to come. Amen. Omaya, famaya, omaya, ia, tumulonga fale. Kalesia. O manta penga Iesu tal suanga langi mo, ema. Amen. Amen. Ko ya alta ko wo e fa tumu. Le no fuanga o kapenga inga le tuombo ema. Amen. Chamena ngamo mi ka ko fa vendia tangata. O ko kele tangata yo mai tongu vala uria lea. O to la iti na tangata yo fia seoli. Amen. The many people that receive Jesus and live for Jesus is the lesser people that will end up in hell. Mabarkala le falinga. Amen. Markala le falinga ngai. Lu se fulu fai pasulima. Amen. Ai se tasi wai loa wale tusi e le tusi le ola, wala foina le pafi. Amen. Mai ai se tasi wai loa. Wale tusi e longa inoi tusi le ola.
Lafole le pafi. Amele. Semena ka ko wa kawanga ukanga kainga ia I Lord val tanga matali Iesu. Ngo fa yatu la matanga nga fa evangelia fa vai lunga ole lofa. We want to save the people. We want people's name to be written in the book of life. Why? Because if their name are not found in the book of life, then what's next for them? They will be thrown in the lake of fire. Ale tu siala to ngol tu solola. Fa mai tala falinga nus folu ve basu lima. Ole ala foina ila to ile lepa afi. Tawa ngata to ngarenga fa bengia. Ona savargi a ngofo menga ole luina lembo o sili lembo. Is your name written in the book of life? Because if your name is not written in that book, the book of life, there are many other books mentioned in the Bible. There is also a special book that recorded all our deeds. Tusi. Ole Tusi Lavea ole Tusi ole ola tamai mamoi. The book of life. Femai na o ngō tangata. Ua whaasauina. Ua whaamawinai. Na paufo nao I lato. E sau I lola I whawha. Are sia le taia. Ua whaamaro ngō tusa leola. Heaven is real. And so is hell. The rich man ended up in hell. Lazarus ended up in our Abraham. And that is the picture. Ole yungalo langile tato te yai. Amen. O fe pele yatu. O fe pele lofat. Ole vavavau. Ole afe vavavau. For God so loved the world. He gave his only begotten Son. For who shall ever believe in him will have eternal life, but not perish. O tusi rongo tusi lola. The good news for you and I. And that is the message that we need to give out. That is the message that we need to take with us when we go out and evangelize the people. Though the good news is Olo yele time. Olo yele time. Ava pevo ngate konformainga. We mo Iesu. Eve mali mva olailo. So for the time. You still have a time. Ava pevo ngate konformainga. Polar fenga talo olanga le te ai. Ngake struck o angi mai fenga ta. Olo va pe ngai mai ai. O angi mewa e fiu e tamu fai. Ele works. O angi mo mitinga. Whatever I talo ai. Ele Italia le tua. Amen. Le yellow time. Le yellow time. Amen. Sawi le tu le taya. Isaiah. Ya lo fa le tu ya toy. God loves you. It was never his intention to create hell for us. No. It was never God's intention. God's intention is hell is for Satan. Amen. But heaven is for us. Tulai man le tayao. Ngai me foi ni tim lunga dei. Kalesia.
Me va whanga leo pole atua. Aia se vaenga leo pole atua ngā awhia atu i lau loto. Pa maulano lau loto i rumo le atua le tai au. O le varau e tasi a le varau. Pole ala va se vaenga ngā awhia atu i leo pole atua i ate oi. O le atale pisi. Ngai saulero manei e faise te talo mo oi. E o vel tatu worship team. Aia ia se vaenga o le naunga nei tai au ngā awhia atu i lau loto. Sauru manei o lo ia au ona le atu e te talo mo oi le nei tai au. Amene. Halleluiah. Halleluiah. Ta belga tu pesera. So as we sing this song, Lavandona to what? Ese vai nga lawa le tai au. Tata usu vai se mai au te matamuri. Let's all close our eyes. Ma fa faula ia le oi le tua. Halleluiah. Le asotele ole ali ualata lata mai e afio mai ai. Ya se va la una. Afeatu ia te oi le tai au. Esitia Pa maulano lau loto. Saulu manei. Saulu ai. Maula le atua mo oi. Paia saulia Nei LATOU MAI Natalia oia Mawhatuatua Mangalue Male mauti noa Tato te lau Lau tutu Leauma ole Fafoa famasi Faitau Atuile tua Ivea uma Satato Paia Lelelei Leleana Isa e fava Oni pesa e fata E au soe O sawonata Tomauti noa Siama fo Wafata sia Ilata tou Sauninga Boa eloa Wana o Iesu Iesu ete maua So by my title to two I no more tua on a suela ia by my on a suela tusi na fama mawinga ia tato ngarwen sa fai ni la langi pele lei pele ang ole afa peo na tola lo winda
Ai fai mai e iai ma le tusi. O le tusi o le ola. Amen. E le aso va masino i tātou. Koe ta pena i le nās. Te vatutasi e lava nole mo e. Awe te mai tau paisa te talo mo e. E le mai Iesu Keriso na tau ai le lava la vai tātou mo e ma. E le mana tātou ali o Iesu Keriso. E na wairo e fafine. O Iesu Keriso. O le whaola. E le popole po a lava. Le anga lona o langa na iai. Ma mai tala Iesu o mai le na vai se ya winu ai. A fafine. Na tau ia Iesu ana ngasala sa vai. Ma mai le aso ana na ele man fafine. No talia Iesu. Eu vou ficar ngano ma fangu ana pasa. Ai ao lo tato wali. Fai ai tala tangata ia teia. Fe'etai ele imane na fafine wai ai loa. Olona monone na mo lo tato wali o Iesu. E faamanu ai le tua ia teia. Faamanu ai Iesu mo ia. Na monone mo e. Por ana va se me mo mi se talo. Awe te mai te sa. Olo ia ia wa na le tua. E te talo mo e. Ora te usu tasi le pesa lea. A uma, ona whaia no leo ni tano whai. E aso tele. E aso tele, o le ani, ua lata mai, e Afio mai ai, e ani, e sitia, le Paia, i le langi fo, na ia sangia, moi LATOU MAI, na talia o ia, ma fatua tua, ma ngalue, ma le mautinoa. Tatou te lau tutu, Leauma ole, no foa famasino, fatali tali, atui le tua, I mea uma, sata tofaya, elelei, eleana, esa e famaoni, esa e fatama, lea usoe, esa wonata, so mautinoa. Tātou te lau lau tutu. Tatou te lau tutu, Leauma ole, no voa famasi, fatali tali, atui le tua, I mea uma, sata tofaya, elelei, eleana, pesa e famaoni, pesa e faatama, lea usoe, osawanata, so mautinoa. Le tua mātou faafetai la upo mo mātou le nei tai au. Le ngona whamolalo mātou lote ta maa faafetai lava. O lo fatu lea le tua. E nei ato tele tangata iai lo umalo. O lo fatu lea nei awina ma iai lo walo pele totas. Ina ia maliwe whaasawina I mātou. Whamangalo ino mātou angasala. Ina ia manole langi mo I mātou. Mātou faafetai tele lava ta maa. Talo le tuela upo lulu ina le tai au se fatu paule le ele le lei. Ina ia vapele tua ona fua mai a tiri. Le tua e tai salau. E au ngai o matou o langa. Whamanuia lau e kale sia. Whamanuia le tua I ona tai tai se iau I whanau. Whamanuia le tua ina Iuso. Fau ase si mai le tai au iai lo wanga le lei. Whamanuia matou whalenganga. Lau ona ia se masoia o iai la ui Samoa. Wawo fa mai senga le tua I au na mesene o matua tama anga le lei foi au tu la ila ua le tua
I se faitau langa le nei sa anga le lei ia mana la upu. Sanga whaangaina pero la soifua tama mo lo tala le lei. Talo le tua i iai le tua si o mia o la utino. I le mana lau whaamalo longa. Steimi mato toi whailo ai. O le vi inga e fo i la ua fio. Talo le tama ia vi ia oe le tua. Tu mau la ua fio. Lo vi inga le tua. Mato tu talo wha pitoa lava mo Samoa. A sauni atu Samoa le nei vai aso mo lana whainga whirwhiringa. O lana whainga pālota. Mato tu talo le tua. Ia matua whaatumulia. Lo mato watunu. Ona ele. O tangata taidotas. I le mamalu ma le whau unga o lau fio. Ia iai lau file mu. Pui ai matou. Samoa umalawa I Samoa. Ia iai lau wanga le lei. Samoa fo ia tunu e mamao. Ia iai matou umale anganga. Si ti atu Samoa ia tu oi talo ma talonga. Ai le o le whaaleanga le atu e runga social media. Matou te talo. Ia iai lau file mu. Ia iau whamrianga I tangata anu umo Samoa. I Samoa ma atu nu e mamao. Le tua po fe matou te taape ai masaili manuia ai. Le ali e aunga mea umai lo matou whaasino manga o matou lava o Samoa. Whamanuia I te tai o Samoa. Whamanuia I vanga whaupufai. Whamanuia I te tai o vanga whaupufai. Ia iai lo wanga le lei. Iai lo walofa. Iai lo file mu. Ia solonga manuia. Le whainga whiriwhiringa le atunu. I le lofa o rau a fio. Matou te talo I vi io e whaavavau. Whaavavau e whaavavau lava. Ala langa whanau o le tua. Amen, amen.